Nongeye kubasuhuza ari nako mbaye ikaze makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye mukomeje gukurikira kuri M247 TV. Ikaze muri amakuru atugera haravuga yuko umutwe witwaje intwaro urwanya leta y'u Rwanda umaze imyaka irenga 20 ushinze ibirinde mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FDLR urasa naho rero wakangutse nyuma y'itangazo ry'umugambi w'ubufatanye bw'ingabo z'ibihugu by'akarere mu kurandura imitwe nawo urimo. Itariki ya 30 Werurwe 2021 nibwo umuvugizi w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zizwi nka FARDC General Major Lewo Richard Kasonga yasohoye itangazo rimenyesha ko izi ngabo z'ibihugu by'akarere zirimo iz'u Rwanda na Uganda zigiye kwifatanya mu kurandura imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano cyane cyane mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba abirumvikana no mu gihugu cya Kongo. Ni itangazo ryaje rikurikira inama leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yari maze iminsi igirana n'abasirikare bakuru barimo abaturuka mu Rwanda ndetse na Uganda zabaye muri Mutarama no kuva mu kwezi kwa mbere Gashyantare mu kwezi kwa kabiri Werurwe mu kwezi kwa gatatu 2021. Ku ruhande rw'u Rwanda ibiganiro byabayeho byarebanaga n'ubufatanye bw'ingabo z'ibihugu byombi mu kurandura imitwe yitwaje intwaro irukomokamo irimo FDLR, CNRD ubwiyunge na Rudi urunana. Ku ruhande rwa Uganda ibiganiro byarebanaga n'uburyo ingabo z'ibihugu byombi za kwifatanya mu kurandura umutwe wegamiye ku idini ya Islam ADF ukomoka muri iki gihugu cya Uganda. FDLR rero ngo yaba yakangutse byagenze bite guhera ku itariki ya 7 Mata 2021 muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hatangiye kumvikana ibitero bya FDLR yifatanyije n'umutwe wa Nyatura CMC Collectif de Mouvement pour le Changement ndetse n'undi witwa Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain. Ibitangazamakuru byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bivuga ko itariki ya 9 Mata no kuva kwezi kwa kane iyi mitwe yahise ifata uduce twinshi cyane turi muri groupement ebyiri za Masisi. Abasirikare n'abapolisi ba leta bari baturimo barahunga. Utwo turimo rero Muhetu, Butare, Nyamitaba, Busibe, Kahira, Kalonge, Mpanamo, Kimoka, Kichanga ndetse na Mweso. Gusa nk'uko CSCT yabitangaje ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC nazo zatangije ibitero zishaka kwigarurira utuduce turi mu maboko y'iyi mitwe yitwaje intwaro kugeza amagingo ngaya. Muri mirwano rero ikomeje irimo yabereye mu duce twa Nyabiondo, Bulora, Kayanja, Rwibo, Kanyumba tariki ya 10 Mata 2021 hakaba rero hakomeje rero haboneka inkomere nyinshi cyane n'imfu ndetse byatumye ibikorwa byose bihagarara nk'uko umudepite Alexis Bahunga yabwiye ikinyamakuru cya CSCT. Depite Bahunga agize ati imirwano iri kubonekamo inkomere nyinshi cyane buri munsi, ati harimo abakomereka, ati n'abapfuye, ati barimo umusirikare, ati amashuri menshi cyane yarafunze, ibikorwa by'imibereho n'ubukungu byarahagaze bitewe n'imirwano ikomeje kubera muri aka gace. Ishami ry'umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tariki ya 10 Mata ryatangarije ku rubuga rwa Twitter ko kuva ku itariki ya 9 kugeza ku itariki ya 10 ryakiriye abarwayi bagera kuri 17 bagizweho ingaruka n'ibi bitero biganjemo abagize ihungabana. Médecins Sans Frontières rero yavuze kandi ko abaturage ba Masisi barenga 6,000 bari bamaze guhunga bose ikaba yarabakiriye. Ku itariki ya 11 Mata imirwano yakomereje muri Masisi. CSCT ivuga ko ingabo za leta zasubije inyuma iyi mitwe yitwaje intwaro zigarura uduce twinshi cyane yari yarafashe. BBC ivuga ko yavuganye n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru Major Njike Kayiko avuga ko bamaze rero mu by'ukuri kwigarura uduce twose twari twarafashwe n'iyi mitwe ndetse ngo imirwano yarangiye. Ati rero ibi bintu ubu biratuje, ati ahantu hose rero mu by'ukuri haragenzurwa n'ingabo za leta, atwigaruriye ahantu hose hari harafashwe n'ubufatanye bw'inyeshyamba za APRC Nyatura na FDLR, ati twafashe n'ibindi birindiro byabo, ati naho umwanzi yari ashingiye mu by'ukuri ati twaragerageje kugira tuhafata. FDLR rero ikaba yarashigishwe bikomeye cyane ibitero bitandukanye guhera ku itariki ya 18 Nzeri 2019 ubwo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zicaga Lt. General
Sylvestre Mudacumura wari umaze igihe kirekire ayobora FDLR. Abasesenguzi bakurikirana iby'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo bavuze ko uyu mutwe byakekwaga ko umaze igihe wisuganya nyuma ya operasiyo ya nka Umoja Wetu waba uri mu marembera. Urupfu rwa General Mudacumura Sylvestre rwakurikiranye n'ifatwa rya Lieutenant Colonel Hayimana warozwe nka Asifiwe Manudi Nshimiyimana wayoboraga umutwe warwanya badasanzwe wa FDLR witwa CRAP, Commando de Recherche et d'Action en Profondeur, yafatiwe n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo Goma ku itariki ya 2 Ukuboza 2019. Raporo ya Kivu Security Tracker ikorwa n'itsinda ry'abashakashatsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku bufatanye na Human Rights Watch yagiye ahagaragara muri Gashyantare 2021 ivuga ko umutwe wa FDLR wagiye utakaza imbaraga cyane bitewe n'impamvu zirimo imfu n'abayobozi bakuru bayo, ifatwa ry'abayobozi bayo ndetse no kwitandukanya kw'aba bayobozi, aho bamwe bagiye bashinga imitwe yaho nka CNLD ubwiyunge na Rudurunana. Intege nkeya rero ngo zatumye ibikorwa bya FDLR muri teritwari za Masisi na Rucuru niho ngo zari zifite ibirindiro bikomeye cyane bisa n'ibihagaze. Kivu Security Tracker kandi ikaba ivuga ko umubare w'abarwanyi ba FDLR wagabanutse mu buryo bukomeye cyane, kuko nko mu mwaka wa 2008 yari ifite abarwanyi bagera ku 3500, ariko mu mwaka wa 2020 warangiye isigaranye abarwanyi baragati ya 500 n'igihumbi. Iki rero uyu mutwe watakaje ububasha bwo kugenzura hafi teritwari yose ndetse n'uduce dukorerwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro wagenzuraga mu bihe byashize. Iyi raporo ivuga ko nyuma y'ibi bibazo byose umutwe wa FDLR uyobowe na Lieutenant General Pacifique Ntahunguka Omega na Gabi Ruhinda wagize mu by'ukuri ubu uri kuzanzamukira mu gace ka Bwito wifatanyije na CMC. Uko kuzamuka rero kandi ikaba igukesha itatana ry'abarwanyi bakuru Guido Shimirai na Bwira b'umutwe wa CNLD wa NDC Renove wafatanyaga na FARDC no kuvuga igisigaye cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kuyigabaho ibitero. Akaba ari byo ngibyo rero bakabatewe ubwoba mu by'ukuri n'ubufatanye bw'ingabo z'u Rwanda ndetse n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo na Uganda mu by'ukuri kugira ngo bahashye barandure burundu imitwe yose yitwaza intwaro ibarizwa mu burasirazuba bw'iki gihugu mu mashyamba ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ikaba izwiho guhungabanya umutekano w'akarere kose muri rusange. Birumvikana u Rwanda rurimo, Uganda irimo ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Hakaba ari mu by'ukuri haramaze gusinywa amasezerano ku mpande zombi ko hagomba kuba ubufatanye bakajya guhashya vuba iyo mitwe ikomeje kuhitana abantu, ikomeje gusahura imitungo y'abaturage, ikomeje guhungabanya umutekano muri rusange hirya no hino mu bice bitandukanye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba n'akarere k'ibiyaga bigari. Reka rero dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga. Igipolisi cy'u Rwanda gitangaza ko cataye mu mvuto abantu 12 bakurikiranwa ibyaha byo busuma bwitwaje ibigwanisho mu karere ka Rusizi. Umunyeshamakuru wacu Temistokle Mutijima aradushikiriza irindi kuri iyi nkuru. Iryo tangazo polisi y'u Rwanda yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo riravuga ko abafashwe bakurikiranweho ubujura bwitwaje intwaro ndetse n'ubwicanyi byagiye bikorerwa mu mirenge ya Gihundwe, Kamembe na Mururu mu bihe bitandukanye. Ntabwo ritomora neza igihe naho baba barafatiwe cyangwa se ngo rigaragaze niba abo bantu bose uko ari 12 bakoranaga nk'itsinda. Gusa rivuga ko bose bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Kamembe. CP John Bosco Kabera uvugira igipolisi cy'u Rwanda yemereye ijwi rya Amerika ko abo bantu bafashwe ariko dosiye yabo yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB, bityo akaba ari rwo rwasubiza byinshi ku bijyanye nabo. Bwana Thierry Murangira umuvugizi wa RIB yatubwiye ko ahugiye mu nama twaza kongera kumuvugisha hanyuma. Icyakora kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari ataragira icyo adutangariza. Ibikorwa by'ubujura bwitwaje intwaro buherekejwe n'ubwicanyi byakomeje kumvikana mu bice bitandukanye by'akarere ka Rusizi cyane cyane mu mirenge igize umujyi wa Kamembe. Abaturage bakavuga ko abakora ibyo baba bitwaje imbunda ndetse barimo n'abambaye impuzankano za gisirikare. Nubwo kugeza ubu inzego zishinzwe umutekano zitarasobanura neza niba bafashwe hari aho bahuriye n'ibyo bikorwa byagiye biba mbere, bamwe mu bo byagizeho ingaruka barasaba ubutabera ndetse n'indishyi z'akababaro. Yarakoraga igare ahubwo kugeza ubu ngubu no kujya kuvumira kandi cyamaze ntabwo mbishobora. Muri make ngiye byasigiye igikomere bigiramo n'ingaruka nyine. Ubu gutya nta kintu nakora kabisa nirwa nicaye mu rugo. Tambe numva babanza bakamenya indishyi y'akababaro. Birabyo kwa muganga nibyo banyambuye berabyazanye kuko ubuzima bwanjye bwaratakariye. Kugeza n'ubu ngubu nta kintu ushobora kuba nakora kandi maze hafi ukwezi n'igice mvuye kwa muganga. Ibyacu bajyanye kumva bitugarurira harimo amafaranga n'amatelefone kandi ikindi badusigiye ihungabana kuko nk'ubu ngubu umugore ahakorera
ambwira ko yabonye abantu b'abagabo babiri bahagaze imbere ye ahita yikanga. Numva rero ushobora kuzafazanya n'uburwayi niko umuntu yabyita bitamushizemo nyine urumva ko umuntu afite ikibazo. Mu mpera z'ukwezi kwa 12 k'umwaka ushize wa 2020 abantu bitwaje intwaro bateye urugo rw'umuturage mu murenge wa Gihundwe bahiba amafaranga asaga 400 y'u Rwanda banasiga bisho uwo bashakanye. Ni mu gihe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2021 mu murenge wa Mururu abandi bantu bitwaje imbunda banambaye impuzankano za gisirikare bambuye abaturage amafaranga agera hafi ku 60,000 y'u Rwanda n'amatelefone babakangisha ko nibatayatanga babajyana harazwa barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abo banasize barashumwe mu baturage baramukomeretsa cyane. Mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatatu naho mu murenge wa Kamembe abantu babiri bitwaje imbunda bambuye umwe mu bacuruzi amafaranga asaga 2 miliyoni y'u Rwanda. Bwinshi muri ubwo bujura bukaba bwarabaga mu masaha y'umugoroba ashyira ijoro. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Mu Burundi ejo kuwa mbere leta yatanguye kugura umwimbu wose w'ibigori mu gihugu. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi busigura ko ari intumbero yo kubika neza umwimbu kugira abarimyi ntibawusesagure mu nyuma agatera inzara nk'uko vyabaye mu myaka iheze. Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda yakurikiranye iyi nkuru. Ingingo twayakiye neza kukarusho ku murimyi afite byinshi akabura n'isoko. Ubu n'umurimyi wo mu ntara y'Amakamba mu manuko bw'u Burundi arashima ingingo ya leta yo kugura umwimbo wose w'ibigori wabonetse muri iki gihe, yemeza ko bizobagirira akamaro kanini. Ivyo rero ndibaza ko bizoca bitanga ingufu ku bantu bakamenya n'ubwoko bw'ibigori bozarakorera bazararima bwimbuka cyane, akarima mbere yizigiye n'isoko yazoshora kuko kurima bitwara uburyo mugabe yaryoshe urima witeguriye n'isoko. Bagenzi we bo mu ntara ya Rutana bunga muri iryo bizeye ko bazobukura mu cibo kubera igiciro ciyongereye bagereranije n'ico bahora bagurisha ko ibigori. Hariho akarusho nyene kubera kare hari aho twahora tugurisha 500 canke naho tukagurisha 400. Mugatwe hari gihe umwimbo wahora uboneka ngaha ku mutumbi wacu ikiro tukakigurisha n'amafaranga 250. Mugabo ubu bakigura amafaranga 400. Ubu rero leta ikidufasha igaciduha kwibeyi y'amajana 680. Twumva dukenguruka gose kandi nta muntu numwe arashora. Kuri uyu wa mbere leta yatanguje isekeza yo kugura uwo mwimbu w'ibigori mu makomine yose agize igihugu. Ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bumenyesha ko iryo sekeza riri mu ntumbero yo kubika neza uwo mwimbu kugira ngo abarimyi ntibawusesagure mu nyuma hagatera inzara nk'uko vyabaye mu myaka iheze. Emmanuel Ndorimana umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yasiguye mu kiganiro n'abamenyesha makuru ingene ico gikorwa kizogenda. Arashinze igiciro ntabanduka ku kilo c'intete z'ibigori c'amafaranga 680. Amakomine yose ku gihugu kuva kuri uyu wa mbere amahera yo guhemba umurimyi aramaze gushikanwa ku makonte mu makomine yose y'igihugu. Mu gihe umwimbu washowe mu kibanza ikina kiriya uba mwinshi haratekanijwe uburyo bwo kubushikana ku bindi bigega byabigenewe. Ubwo bushikiranganje